Kumsi benta ban pendujaj yau drug subade ujingdi ubalate merau khamtam yaki khun samla kajala laki dei banasor bat nong kandong nakaliang jogi pulit kajala kila dei ban penmana pai ba kum katma nakabanta ban yakun yu ni ujingdi basniu ubalakiu stat ba hapo kajala ya kani lapen pau do meli kamolai ba proses di sauk me habai grand bot usulong mil kurwa ka tiar ulapen pau yu jing su benyau nomar bagbun ki khun samla jong kajala kilangat hauni ujingdi basniu ba ulakun turu ya baro ki kanun ba pher ba ki dewan ai ki cinte lang nakabanta bani kun persya yu new drugs jing kan rejong udrok sapo kajala jong bakhilahi bro ko yahin iski mata dengan ngala banong bakani ka issue ka long jong matter of concern ya kami bil thuyen ka betona po jong kajala hi bro ko ber kham tam wa ke benta chlong bar ki marjan ro kumjo ta bong bagi ong marjan ro macam ngala banong ki ba penon kami drugs ki ba di drugs tadi kini bakambon hi kini la banong hapo sor posor long di mendapat kendong ru ni dok siula sedang ya kaban spread hagi borok jong jelahi borok kawe pada sumat ong bakan kalek jong ka police department ha kabadi bakajing fight menta yo ni dok ngam dong la di kapo bakan declare kum menta kum war footing ban haban alkum katma menta in the sense kalong bangila ban eradicate ya kajing kere jong dok ha jelahi borok kawe pigam ke basosi wat hapeng jong ka di tristom nak yang pulit kajing tristom nak yang NGOs kajing tristom nak yang double snow kajing tristom kabang barok responsible citizen jong ka jelahi barok wei i galong ba kana mi sngi uni dok sa lang kare hagi ni sngi manta ki bangop maha manta dok kemla syu banlan dan kam manta lak no manta kalong bagian buah ke bagi rehab center bakambon ke di yang ki badok besong ti namar beli beli ngong ta nama ki kimik bon ha ki bik pa ki kendo kajing kendo jongki bagi la persngo shanga ki ong ba shibra ki hapan siu don ki hap siu khan jar do ma hap siu khan nyo jar do ma siu arpo jar shibnai nak banta jong wala habu api ni ki rehabilitation center pi ngam long teng nak le jong ka sok ya ba ma so dai bai ki long kami ba bon nak le jongki wadam penbiang pi sok thuo mata ada kim siu ki bisa sya ki rehabilitation center do kamlong namar ba nakaliang jong karihap kamdan kanuno ka jenap ka biang nakaliang sarkar kalong ba bahay ko bedusok kalong man siu yang bisa bo yang rehab center diki pipin sidam ki sim nagaram sim nakan ni katai dom nang ta pade haji sya nakaliang sarkar biang ni benda ka don ka jin ko nakaliang sarkar ha ka badai ban ai ka jingrap nak benta ka toki atagi drug addiction center kaban kilto kita babon di private kita pasang dari yang kiniam pasang dari yang NGOs pasang simet berkhot kita gi persang dam don lek mungkin lek kam long show dengan sekai ku burung bakrau nak bertajong ki balang bapher ki balasang bentai ni ya ke di rehab center padang di drug addiction center turkom ban ai mungkin counseling center nak bertajong tu samla ke bangap hang ni kalau ngai bas kongsi adu kata ha ke bedi di rehab center nak lang ki bakhambon hi kimyo kanu ka jirap jong nak sarkar pika benda besar sokar ke sutu bahang ni kadon kam penyerap ki rehab center dalam nakaliang sokar ke rehab rehab center skam ke nakaliang jo kiro ke sependuna ya ke dor ke bagi siap nak itu ki samla ke bangop ni lani ki pa kata ke benda nakaliang juga ngak kuat bagi sokar kan simkia tik beton kam hi ke bahang ni belum mata dong zero tolerance of wrong zero tolerance wrong don kam pen kut don kam pendu barkan ni kala benlong don nakaliang jungi ke nok song inong song menta ka benong song menta kalong ngitre lang ba ka jingger part khamtam en nakaliang jonga do hayi ngasam nang lek mi pa na pat check jongi khon ba pos no ba thau ngin hapan pen sang samla sang no kami hapan pen pat nakaliang ka benda ka basa wat nakaliang ka balang pi kini ki balang jongi te pe ga tong ni gawing ong ki balang jongi ki don khoi kila persang nakaliang balang dei hap banwan syakaman piki balang belum mata ki bagi bami nak le joki counseling sta kelas set up bagi don kaman mi sangat syu mata kalong ya kaban appeal bar counseling ki samla jongi bar ki bro jongi mdei bangi ben gop mata honu jingdi musniu kadon arban ta ha ka badi bagi issue ban pedu drug tok bang pi ka benta ka baningkong ban nakaliang sarkar nakaliang sarkar kala man pas agar solution na pok house ya kabar nakaliang solution ka bangin pas kalau hapan pensdom hal pensdom ki bri ka bedan mata hakani ka kam to ka benda ka baar pade kalong ka benda ka baar kadon sa ka benda jong sarkar
Pikir assembly ka don la ka jong ka role ka sarkar ka don ka role par ka quick action ka bangila ban le hang ni kadai mentang long nak leng ka kadai ka action ka ban nak leng ka cabinet kan syong kan perkhan kan pas pada le ka nak leng ka kam kloy pikir ni ka long immediate ka don kam immediate need pikir dong kam mentang kam nak leng jengin hap ban sol ya kan ka problem ban sol ka problem to ka rusun ya la ka jong ka don problem ban sol ni ba ngam ni ka benda kam ar nagaling sarkar hapo cabinet hapo sarkar hapo chief minister ba cabinet kin rai nagaling juki ka long ba nang di sakmat kila rai da an daki labnong ka an ki ba khame ai ba khame adalap yenu no mata nagaling jong ba dia ba kham tam supply don la ka jong wi dal along la ka jong ki benta ka jing kerpat nang jong nagaling jong da ka mensing ka ba sungurit ya boro ki no song jong jelahi boro ka bai otong ni tristam o kanang bangila pendo inudok sapo ka jelahi boro ka bai